reka twongere tubifurize kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana ni amakuru agezweho harebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo tukababwira uko situwasiyo ihagaze. Turi ku mugoroba rero wo ku itariki zigera kuri 20 z'ukwa 12 2025. Birumvikana ni amakuru agezweho by'umwihariko tugiye kuba tubagezaho mu buryo bwihuse cyane, kuko ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko mugiye kuba mugezwaho. Turaza gusimbukira by'umwihariko hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice byano rwose, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mbabwire yuko rwose nyamuneka ubu tuvugana ahitwa za Shabunda ibintu byongeye guhindura isura, ndetse ibice bikaba byongeye kubamo imirwano ikomeye cyane ahitwa Nkoba ndetse na Arimba. Turaza kuba tubabwira operasiyo ikozwe ndetse n'uburyo situwasiyo kugeza magingo ajya ihagaze, tubapudetinge. Muraza kunyemera tugaruke mu bice bigiye bitandukanye tugende tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru, nanyemera imbanze mikaze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni bamwe mu bantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi dukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse na South Africa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Tugiye kuba rero by'umwihariko twinjira mu makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapodetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu buryo bwihuse cyane. Sininda rero nyemerera mpite ninjira mu makuru mu buryo bwimbitse. Ariko kandi ku mugabane w'Uburayi, abantu bari mu ntara ya gatandatu diaspora, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, nabo tubaye ikaze twikuye ku mutima. Yes, natinze rero nyemerera mpite ninjira mu makuru by'umwihariko mu buryo bwihuse cyane. Ubwo turaza kuba dusimbukira muri ibyo bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwiye uko situwasiyo ihagaze. Gusa si ibyo gusa, ko muraza kunyemera tugaruke gato mu mujyi wa Uvira, tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Rezita ziri guturuka Karamabenge, mu kanya gato hongeye kumvikana kurasana gukomeye. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko byifashe. Muraza kunyimira dusimbukire hano muri teritwari by'umwihariko ya Warikare, tubabwire amakuru akomeje kugenda aturuka. Nyamuneka rero turaza kuba tubapudetinga tubabwira yuko ahitwa Hembe ni muri teritwari ya Warikare ibintu byamaze kuba ibindi. Hembe ni muri teritwari ya Warikare ibintu byamaze kuba ibindi. Si byo gusa, nago ari Hembe gusa. Nyamuneka turaza no kubabwira yuko hano mu bice byo muri teritwari ya Masisi ahitwa Manamo twazana ripoti risasi n'amagirohi, kuko amakuru by'umwihariko masaha ya kare emezaga yuko ibintu byamaze kuba bihindura isura, icyitwa imirwano yamaze kuba ifata indi ntera. Gusa turaza kuba tubabwira uko ihagaze. Turaza kuba tunyarukira mu bice by'umwihariko bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga 5 kuri 5. Muraza kunyimira dusimbukire muri teritwari ya Rubero, tubabwire yuko tuvugana ibitendo byatangiye, bikaba ari ibitero by'umwihariko bikomeje kugenda bigira ingaruka ku basivile by'umwihariko hariya muri Arimbongo ndetse na za Mambasa. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugende tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyimirira by'umwihariko tubabwire yuko ubu tuvugana mu bice by'umujyi wa Uvira. Nyamuneka ibintu byamaze gukara. Abayobozi ba Fizi n'aba Uvira bashima uruhare wa AFC M23 MLDP twirwaneho mu kugarura amahoro n'umutekano by'umwihariko ku baturage mu bice by'umujyi wa Uvira. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo mu buryo bwihuse cyane. Si byo gusa kandi turaza kuba tugarukaho. Muraza kunyimirira nyamuneka tubabwire yuko tuvugana mu bice byano muri teritwari ya Rutshuru situwasiyo ari hatari, ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane muri rusange. Turaza kubabwira yuko u Rwanda n'Uburusiya byaganiriye mu kwagura ubufatanye, ariko kandi turaza kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Dukomoza no ku makuru agaragaza ko intambara ishobora kuba igiye kweruha hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Imera rero by'umwihariko duhite twinjira mu makuru
nyirizina arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Abayobozi bo muri teritwari ya Fizi na Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko bahuriye mu nama izwi nka konseri muri Sud batangaje ko rero ngo bashyigikiye kandi ngo bishimira imbaraga zihurira Alliance Fleuve Congo AFC M23 MLDP twirwaneho mu bikorwa bigamije kugarura amahoro arambye, umutekano n'imibereho myiza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byatangajwe rero nyuma y'inama by'umwihariko ku baganiriye na guverineri w'intara ya Sud Kivu Patrick Busa Bwangu, aho hagaragaje ko abayobozi b'intara by'umwihariko babangamira abaturage, hakagaragara n'icyizere gishya gishyigikiye ku ntambwe ifatika yo guterwa ndetse no kugarura umutekano ku ruhande rwa AFC M23. Abagize rero konseri Sud bagarutse ku mutekano y'igihe ikirere cyangiri kimaze igihe umutekano warazambye hano muri Fizi ndetse na Uvira, ariko abaturage batangiye by'umwihariko kugenda bagarukamo nyuma y'uko M23 ifashe ibice bigiye bitandukanye. Ni icyizere y'uko AFC MLDP twirwaneho by'umwihariko yatangiye ibikorwa by'ubugizi bwa neza. Ubutumwa rero basabye inzego zose z'igihugu n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga gushyigikira inzira zigamije kugabanya abanyekongo ndetse no kwirinda imvururu n'ibikorwa byakiyongera ku macakubiri ndetse no gushyira imbere ibiganiro byubaka ubumwe n'ubwiyunge nk'inkingi iterambere rirambye. Bazo Amango, umwe mu bayobozi rero baharanira by'umwihariko byinshi muri Fizi, yagaragaje ko gushyigikira amahoro n'imibanire myiza bigomba gufatwa nk'inyungu z'uruhande rumwe, ahubwo bigomba gufatwa nk'inshingano zo kugira ngo habeho iterambere by'umwihariko rirambye. Birumvikana yuko rero ibyo ni bimwe mu bishobora gukomeza gutuma uyu mutekano wakomeza kugaruka by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ariko kandi ku rundi ruhande bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umujyi wa Uvira rero murabizi ko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuvamo. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko nyuma y'uko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira, cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe
idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Depite Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano, rero guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa
y'umujyi wa Uvira, umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye, ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye, kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke, zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura, mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara, ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura, kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko
MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. No muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kiye kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi